me re ke hopotse balatedi ba Gagaulane hore o ka follow leqephela ka le leholo Facebook ke Prophet David Kgeteng Ministries ke page e nang le balatedi ba 62k o ka e follow hana jwale ke live Motheo FM 88.5 Mampudi ka hara Freestata ebile ke live hape Facebook Prophet David Kgeteng Ministries ke page e nang le balatedi ba 62k e re kopotse balatedi ba ka hore ka sonta ha sena se o rang re silibile ke sonta se seholo sa mehlolo diphodiso mme tshebeletso e tswela pele mola MUCPP mme e qala ka 11 o'clock kapa Comtech School ba bangata ba itseba ka hore ke MUCPP Comtech School ka 11 o'clock mamati e tla bele ha bula jwale batho ba kena ka hara kereke o ka fihla pele ho mo o ka fihla ka 5,000 o ka fihla ka 6,000 people are coming in numbers to experience the supernatural in the natural, to experience the power of God at work. Haeba wa kula ona le cancer, ona le HIV, ona le sugar diabetes, ona le mafu au dingaka di itseng a ka se fole a ko leke modimo wa Gagaulane mme ke batla o tisetsa hore o tla tloa mo Comtech School o bina pina e ntjha. Nomoro ke tlo fa yona o tla eletsetsa bakeng sa di direction bakeng sa dintlha le ditlhakisetso. Every Saturday ke kopana le batho one on one mme ke fumaneha President Building St Andrew Street opposite le Road Accident Fund. Every Saturday ke kopana le batho one on one e bang o hloka o kopana le nna one on one le kunutung because amanga mathata a batho a hloka o dule fatshe le mo profeta mme ha o tlile di ofising tsa ka ke tla o jwetsa se o tlisitseng ebe ko fa tharollo ya bophelo ba hao e re ko fa dinomoro tsa ka tse o ka wa di letsetsang wena re Prophet David Kgeteng gale ke o mamela ke ntse ke re ke tlatla empa ke satle nomoro ya ka ye o ka wa iletsetsang ke 071 245 4534 071 245 4534 o ka iletsetsana a ko monke tato santsa kena a ko monke khotso okay kapa o ka letsetsa 079 756 8968 wa letsetsa hape le nomoro tsa ka mo ka diphaposing tsa gaso 071 245 4534 kapa 079 756 8968 dinomoro tsena ke tlotla ke rapella hana jwale ke tlotla ke profeta batho live and direct ke Facebook live hana jwale ebile ke live Motheo FM 88.5 ha ba o mametse le Bloemfontein modimo o hlononofatsa o mametse le Thabanchu o mametse le Botshabelwa o mametse le Brandfort hohle mo leng hona teng ke batla hore o connect o tsebe o collecta ho sasa tlabe ke le ka rona ha Lesotho ha ba o ntshebelletse o le Lesotho Maputswe tlabe ke le ka mo ka Maputswe hoteleng ya Skekethe ke tshebeletso ya di one on one mme ka moqobelo ke tlabe ke le ka go Mangaung tlabe ke le President Building ka 3rd floor St Andrew Street opposite le Road Accident Fund mme nomoro tse ke fana ka tsona o tla di letsetsa ka mara lenaneo ba tla o tataisa hona le monahelo tla mengotle le ona ha o tlo kopana le nna one on one mme o tla mo book appointment ya hao strictly by appointment ha o kopane le nna o sa book appointment ya hao ke nka fela batho ba 20 ka letsatsi mme tla mera ha o tla o bo bookile appointment nomoro ke 071 245 4534 kapa 079 756 8968 sonta ha sena haeba wa kula mmeleng wa hao o re Gagaulane ke na le siki mading masapong mmeleng wa ka e sa imoriting e sa foleng ke a o kopa hle ha hona bothata bo modimo a kekeng a borarola bebele re le tla beha ba kula matsoho mme ba tla fola e tla be le sonta ha sa peho ya matsoho ke tla be ke move ka leqhubula diphodiso le tokolo ha ba ona le me editshila yeo kgathaditseng ka nako e telele ke kopa re utlwe le bothata ba hao bontse bo le jwang hona le ngwane mo baraba ka bana ba le teng redung ya Motheo ba ile ba bapala khatiso ya ngwana a ne ana le dikgwedi kapa dibeke ha ba se hoplantene le beke tse ka isa morao Satane ankile voice ya ngwana sitolla
maya letsitsa re mo profeta ngwana ka o etsa ntho ngwe le ngwe but ha gone ho lla Satana a re thakile vocal cords tsa ngwana monyana a nang le 3 weeks ya ba ke a mo rapella hona radio mo ntate modimo a mo fodisa ngwana qalela ho lla. Distance is not the barrier. Ke tlo nka mehala lona hana jwale ke tlo tla ke rapella lo profeta batho ke lakatsa hore ka jeno ka re a re libile sonta se seholo sa dipodiso ho koletse fela ba kulang haeba wa kula lapeng mo a koletse nete sale ke tota ke profeta but ke lakatsa hore ke exercise matla le borena radio nkwana haeba wa kula a koletse hlalosa hore gagaulane ke na le bothata bo itseng kapa letsa modimo tla bula mahlwaka ke tla go bolela rona bokulo bo le mading a hao meleng wa hao ke bofeng mme tshebeletso sonta ho kena monyako ke mahala ke tlo qala Lesotho haeba o nshebeletse le Lesotho ke fumana maseru mohala ditwe Hi-Fi City haeba o connectile le na Facebook sonta se seng ke fumana maseru mohala ditwe Hi-Fi City mme tshebeletso e qala ka 7 ya useng ha ke tlo mo tla be ke mathela ka Bloemfontein mollo tla tuka sontang sena di ritsa di tla ema di mumu di tla bua ba sa boneng ba tla bula mahlo haeba modimo wa hao ha fodise cancer a koleke modimo wa gagaulane bitso la ka ke David Kgeteng ha ke atlisa dipalo kapa ditshomokwano ha ke atlisa setumo ke tummegane haeba o na le siki ye o kgathaditseng ka nako e telele ke a o kholotsa bosung bona a ko nke kgato wa bana bophelo bo tshwana le papadi ya morabaraba ntle le hore o tsamaye modimo ha tsamaye ntle le hore o nke kgato modimo a ka se tsamaye mamela God moves with the movers modimo o tsamaya fela le ba tsamayang a re kopana Comtech School MUCPP ke tshebeletso ya sontaha e tla be le kgetho la pele ke tshwara tshebeletso Lesotho le Bloemfontein e tla be le tshebeletso ya pele le monsena sa 2024 sontaha sa dipodiso tokoloho meka le mehlolo haeba ntate hona le ba kgetseng di voice note o ka bapala di voice note tsa bona ga utlwa rena ba reng okay a re fetele mo Tata kgethene ke ko passporofeto hle. okay a re fetele ke mollo ke ko passporofeto ntate. okay Dimela ntate moruti ha o tuke mollo ke ntate moruti ke kopa sporofeto e ka ba ka itlhalosa ka mabitso e ka le ka itlhalosa ka mabitso and then e ga ke release prophetic ya hao o botse ba re ke addressa wena because a o mela voice note ya hao fela o sa hlalose na o mang emba ke la bothata ntlela o ka letsa na jwale wa letsa dinomoro tsa ka diphaposing tsa gaso ka buisana le wena and let's watch and see but haiba o mamela haiba o hloka hore ke lokolla polelo bo profeta o lokolla voice note ya hao ke a kopa hle khotso prophet khotso mama le kae re teng le kae tate prophet na waka ke tota go rapedisa wa kula mmeleng wa hao ka kula prophet ga ke itse go etsalang ka nna a o itse o etsalang ka wena prophet mama ke tota go rapedisa wa utlwa ke a utlwa prophet o na le dibeke tse tharo kaofela flow ya hao ya madi ha e emise e sale ya dipiroteng but ntwe e hana o emisa a ke lekile a o eme a o etse sepe prophet se ke kgathetsa ke sa itse gore ke etseng mama ke tlo rapedisa ntate modimo tlo lokolla but ka sonta ke hloka ho kopana le wena ba letso la hao di mapopelo ya hao hana jwang ke lebile prophet in the mighty name of Jesus Christ I set you free I declare you are delivered in Jesus mighty name amen nawaka nawa hao ha sa phela a sa phela prophet o ila hlokahala o nana le problem ya cancer ke nnete prophet moya wa hae o fetetse ho wena moya wa hae o fetetse ho wena because
le mo patile ka hara jarete ha patwa mabitle mme wa ha o patile ka hara jarete Prophet. mama ke tlo rapedisa lebitso la hae ke Elizabeth mara ha sa phela e se ka ba dilemo tse 15 a hlokahetse o bolauwe ke cancer moya wa hae ke ona o fetetseng ho wena wa nkutlwa mama ke batla ho ruetse tjena because ntho eo o nona hana hore ka nna ba ke fibroid ha o fihla ngakeng ba o bolela hore no ha ona fibroid because ha e qale ho etsahala e hlong ka nako e telele flow le teng a tla emisa nako engwe ha a gutla ka sekgahla and o sontsa ntho e kang ke mahlwele ke tlotla go rapedisa ka Sontaha tloho le phahlo ya hao ya kgale o na le tshebeletso ke tla go etsetsa yona ke a o lebohisa modimo o phamise ntate ka Sontaha sona sene tla be ke le Maseru Mohala Ditwe Hi-Fi City ka 7 o'clock tla be ke le Lesotho Maseru Mohala Ditwe ha ke tloa mo ke tla ka Bloemfontein ka 11 o'clock tshebeletso e tla be qala mola Philindaba MUCPP ke tshebeletso bosiu kaofela ya letsare kaofela o tla ntshwara e qala ka 11 ya motsheare wa bona se ke tlwaetse ditshebeletso tsa bosiu so se ke re ditshebeletso bosiu kaofela ke tshebeletso ya motsheare e qala ka 11 ho kena monyako ke mahala so nta se fitileng holo netletse ka 10 batho ba ne sentse ba fihlile ka bongata bo hlollang ba tshebeletso e qala ka 11 ka o kopa hle haeba o tla tshebeletsong eo fihla e sa le ka nako o ka tswella o ka fihla ka 5 ya hoseng o ka fihla ka 6 ya hoseng o ka fihla ka 7 ka 8 ka 9 dikate tsone ka be sentse di butse but mamati ke rekeng ona a tlo bula ka 11 mollo tla tuka haeba o na le problem ya bokulo kapa ngwana ha wa kula kapa motswadi wa ha wa kula o na le siki e sa imriting a go challenge modimo wa gagaulane Sontanseng bitso la ka ke David Kgeteng when I speak heaven responds everything that I say I see Hebrews chapter 11 verse 1 ere hana jwale tumelo ke matla ere hana jwale now faith is hakina taba lorna ka magamong bibele e reng ha bua ka tumelo but forward lengolo leo la Hebrews chapter 11 verse 1 ha itloa ere now faith is ha ire tomorrow ha ire lemong se tlang ere now faith is in other words faith is a force of now. It's now or never. Etumelo ke matla hana jwale. Ha o sa nke kgato hana jwale. Ha o sa nke kgato bekeng yena. I'm telling you, ha ona mohlang o tla nka kgato. Ba bang ba lona la tsofala e sale o llela ho ba le tholwana popelo but problem ya hao ke hore ha o nke kgato. Re na le mefuta e mmedi ya batho. Mofuta wa pele ke batho ba emelang hore dintho di etsahale. Mofuta wa bobedi ke batho ba etsang hore dintho di etsahale. O tlama wele category nyana ya pele ya batho ba etsang hore dintho di etsahale haeba wa kula o tlama hore o bapale karolo e kgolo hore o bone hore wa fola do your best and God will do the rest jwale wa fumana motho mong a namme maoto a kula cancer mo bolaya antsa re ka le la matsatsi modimo tlang hopola o tla hopola jwang o sa nke kgato bophelo ke ntwa ha bona o fa ntho o e lakatsa ba bangata ba e lakatsa tokoloho batho ha ba e fumane ba bang ba lakatsa bophelo bo monate batho ha ba bo fumane why bophelo ke ntwa ha bona o fa ntho o e lakatsang bo tla o fa fela ntho e o e lwanelang you have got to be a fighter and until you are a fighter you can never be a winner nka o tlameha o lwane ke a tseba ro ba bang ba lona ho thata hore le be le transport hore le fihla Comtech but wa fumana batho ha ba ya dinthong tse senang thuso tse senang molemo ba etsa matsapa ohle ha motswalla wa ha wana le mokete a o bitsitse o etsa matsapa ohle go ska mo disappoint but ntho ya mona le bophelo ba hao kore batho ba bang e ka ba lebala hore you have only got one life to live modimo o file chance e le nngwe fela ro phe but re phela bophelo as if life is a place of rehearsal kore ka hona le bophelo bo re santse re itukisetsa bona o mametse hana jwang o re gagaulane ke kutsina kwetele mme wa ka nka gato a re kopane Comtech School Philindaba MUCPP Sontanseng
o na le bothata ba tholwana popelo o sitwa o conceive ka mora go ditse tharo mpa ya khalana a re kopane MUCPP o na le problem ya di sinus o na le problem ya sugar diabetes arthritis HIV cancer brain tumor haeba o na le sike o kgathaditseng nka gato a re kopane MUCPP dintho tse nka di no itlisa ho wena o tla o itlisa o tsona dumela ntate wa phela ke tlo rapedisa ntate wa utlwa lebitso la hao o Daniel but ke a bona hore mosadi yo phelang le yena kwa boraro basadi ba hao ba dula ba hlokahalana ba hlokala ka kgwedi e tshwanang ya November le mme wa hao le yena o hlokaetse ka kgwedi ya November ntate wa hao ene le ngaka ya setso ntate wa hao ene le ngaka ya setso ona le ntwe ntate wa hao a yentseng mara o hlokahetse a sa yetsolla ona le selekane sa se yentseng but jwale o hlokaetse a soka a etsolla selekane seo ntate mosadi o phelang le yena hana jwale o ntse tlo hlokahala ka tsela e tshwanang ntle le go fumana deliverance hona le ngaka e ngwana ile ho yona e ile ya o thusa but ke a bona hore hana jwale molekane ena o phelang le yena wa kula na jwale ntate le mosena ke sa isa o qetela o tlo tama ho fumana thuso kopa o etse tjena o tle le yena ke kopa o tle le yena ka sonta ha sona sena o reke diapole tse pedi le hani wa tseba hani ya kere ke kopa o e reke ke tla no kopa o e reke ke tla ku thusa le hodimo la o le tseba o bula modimo o hlonono fatshe God bless you mamela ka sonta ha sena haiba ona le sike yau dingaka di itseng e ka se fole a re kopane Comtex school bitso la ka ke David Kgeteng the sharpest prophet in town molotla tuka Sfontainebleau haiba ona le problem ya mahlo a sa boneng kapa o dutse hodima wheelchair ka nako e telele hona le bopaki bo mong ke tla bo bapala pele beke na e fela pele Sontaga se fihla ke na le mananeo entse ke lokisa le bokamedi ka moqobelo ke tlo kena hape radio ke tlo le bapala bopaki ba ntate mong le Sotho mola ya neng ana le problem satana batla ho mo beha hodima wheelchair a sa tsebe rona ho etsa tseno o ruseng ha tswa ke a le ka o phama ba sa se ka o phama kena le batho ba sa kang ba kula ba sa kang ba kula kapa wa ska ba le matshwao a bontshang hore stroke sa utleng ho senya ga motho a wa tswa fumana sa se o tsoa kena le batho ba robetse there were not traces of sicknesses but ho seng ha ba tsoa ba kula motho a sa se o bua melomo e sotheile wa bona satane ha batla ho kokotela ka bokulo a ka se o kope that is why memeng ha re ntsha bathong re bang aggressive hobane satane ha pa re disutu jwalo ka gagaulane ha fa se thai ha wa le sharp nose ha o batla ho khalla lenyalo o tla le khalla ha batla ho kena a o hlokofatse mmele wa hao o tla kena sa kokota why wena o tlameha ho phamphara bokulo bo ba hao a ntate modimo tla nang fodisa ka nako ha e feng na kwa modimo ke yona yena it's now or never what you pamper you cannot conquer tloela ho phaphatha bokulo tloela ho ikenehela tloela ho phaphatha bokulo ke ne ke na le ntjanyana ne re ibitsa ka hore ke spider ntse ke hola ke gola was about 7 years spider hona le nako e leng ho ntso le monga yona tjenene ka o tsoela matla ha o ka nna wa ga ha spider tla o hlephola but ha o ka re ha spider ya bona hore ga gaula no kwatile hona le di siki tse le ho di ka so hatowe ntle le rueme ka maotolwane le tsela ya o rapelang ka yona e tlama e fetowe voice projection ya hao ha wa addressa sickness eo e tlama e fapane e tlama e fapane ha eba siki ya hao no ntso o yela di clinic o tlama o change go yela di private doctor ha eba o hlokometse hore gale ke ya dingakeng tse fapaneng ke bua ka di medical doctor mo galo ya dingakeng tse fapaneng but o sa fole it means siki ya hao e hloka spiritual attention ha koloi ya hao ena le problem o isa wo mechanic ha koloi ya hao ha una le mathata ka lenyalong la hao
mohlomong le sa utlwisisane le molekane wa hao o ya kae o ya ho mo counselor. You are here a professional counselor. Ha ona le problem ka dintho tsa molao o ya ho lawyer. Ha ona le problem ka dintho tsa moya kopana le mo profeta wa hao. Le hodimo la o le tseba o bule. Jesu le ho jaine le modimo ya tlileng nameng. But hore le hodimo la ha ile bule he o ile tla ga kopana le mo profeta. John the Baptist a mo kenya ka hara metsi le hodimo la bule. For the first time rutlwa modimo are this is my beloved son, in him I'm well pleased. Kamara mo wa etsetse jwa Jesu o ntse meka le mehlolo. Wentse mehlolo e sokanye bonwa hobaneng o na qeta o ba le a prophetic encounter le mo profeta. O mametse bosung bona wa kula a re kopane Comtech MUCPP ke tlo be batho matsoho kaofela. Ke tlo be ha batho matsoho kaofela. Le tla be ba kulang matsoho, ba kulang ba tla etsa jwang? Ba tla fola. Ke batla fela ntate go bapala di voice note tse pedi tse tharo and then ke tsebo release polelo ya bo profeta ho ba romelletse melaetsa ya bona. Ntate Prophet ke kopa seporofeto ke Melahliwe. Okay, ereke ke buele Melahliwe. Melahliwe ke tlo thusa mme wa ka. Ha ine ba nako e teng ne ke tla batla go confirm prophecy ena. O na le bothata ba serame sa masapo. O na le arthritis. Mama e tla o destroy. Ho na le nako e leng hore o ka se hlolo tsamaya. Ke batla o tla o thusa. Ene ka mplela hore na ke mang ya hlaileng ka kgwedi yona yena ka ra family ya hao. Melahliwe ke batla go confirm bo profeta bona. O na le bothata ba maoto masapong a hao ke arthritis. Ke hloka o thusa. Number 2, who is born in June? A re fetela ho yemo. David Kgeteng. Profeta wa kopa seporofeto. Ithapelo. Ntate eno ena ntsa bua bothata ke mosebetsi. Ntate Thapelo bothata wena ha ona mosebetsi wa sokola, you are struggling financially. Ke hloka o bula mosebetsi wa hao. A re fetela ho yemo. Dumelang ka mono ka stadium, dumelang tate moruti ne ke kopa seporofeto le nna ke Thabo ka mono. Thabo ke tlameha ke meghahlano le moya wa kotsi ya koloi. Ka hodima hlo ya ke bona lefifi le letsho. I see the spirit of car accident. I need to cancel that spirit. A re kopane ka Sonta sena Comtech. A re fetelo e mong. Ntate moruti ke Mapoloko ke kopa seporofeto hle ntate wa ka. Mama wena ha mme Mapoloko problem ya hao ha ona ntho e o e tshwarang e lastang. Ntho ngolong o e etsang bophelong ba hao it's temporal. O motho a di temporary. There is nothing e o e etsang e bang permanent. A re kopane ene ke ka kopa mme Mapoloko kopa o etse tjena. Tloho le phahlo ya firstborn ya hao. O na le something e ke batlang o tla o thusa ka yona. A ke batle ho e bua mo yeng mona tla ka o embarrass. God bless you. Zanele o bua la fatshe haholo ke fetala o ye mong. Dumelang moporofeta wa ka ke Disemelo ne ke kopa seporofeto. Disemelo o na le problem ya delay le spirit sa o phoqea. A ko sheba ke bone lenyalo ntlela ba tlampolala o ronyetse. Mara ha ko sheba Disemelo ha ke bone lenyalo o ka senyalwe. There is a certain spirit se o kentseng reng ho tloloma di 17 reng eo ya boela ya ntshwa o ka se fumane lenyalo o tla ba le bana ba bontate ba fapaneng mara lenyalo lona le ka se beteng o hloka deliverance a re kopane Comtech. Ntate moruti ke kopa seporofeto ke Tshepang. Okay, Tshepang, you need to further your studies. A re fetela wa o qetela. Profeta ke kopa seporofeto. Ntate a re fetela yo. Ntate moporofeta ke kopa seporofeto. A re fetela ke motho batla batho ba itlhalosa mabitso. Ntate moporofeta ke kopa seporofeto ke nna Pakiso. Mepakiso o na le problem ya eyesight. Mahlo a hao a opa. A ntshosa because ntho e tlo qetella e etsa hore o bo qetelle o rwala di-class tsa mahlo. Ene ke bona o ya operationeng.
methapo ya hao e tsamaisa molaetsa ho tloa bokong ya mahlong e mesesane. You need deliverance. A re kopane Comtech. Let's watch and see now tla etsalang ka moramo. E ne le wena wa o qetela. Ha eba o mametse bosung bona, o mo profeta David Kgeteng ke likile ibile ke lekeile. A re kopane Comtech. Hona le mantswe a o qetele ke batlang ho kwala ka ona. Hona le mantswe a o qetele ke batlang ho kwala ka ona. Mantswe a o qetela e ke batlang ho kwala ka ona. Batho ba bang ba kana ba kuka ile motivation. But I'm not a motivational speaker. I'm a prophet of God. Mogana Jesu, the words that I speak to you are spirit and life. Come on, man. Ha ke bue motivation, ke bua revolution. Ntwe ke buang ena le matla hore e ka o phidisa, ya phidisa bana le ditlolwana tsa hao. Ke kopa o mamela hantle. Mantswe ke batlang ho qetella ka ona. Ka metsotso ene mmedi ke hore bophelo ke ntwa. Bophelo ke ntwa. Morena Jesu ona le dintwa tse ding tsa sa dilwanang ka polelo fela. O ile a tlameha hore a nke sephadi a kene ka hara tempele a shape batho. Mofuta o wa ntwa o no hloka o wa etse jwalo. Tafita ha lwana le Goliata. O itse, who is this uncircumcised Philistine? Are today I'm going to cut off your head and I will feed your carcass to the birds of this world. Mara ha qeta ho bua mantswe wa matla jwalo o etsa jwang o nka majwe o kena ka hara lepatlelo la ntwa o ya bathong ka mantswe a mampolelo ene sa lekana ho qeta ka Goliata o na tseba hore ke qete ka Goliata ke tlama hore ke bue ha ke qeta ho bua ke nke kgato ba bangata ba lona le ya bua dintho tse kgolo ka maphelo a lona mara ha di manifest hobane ha le nke kgato le bathong ke kopa o mamela hantle. Bophelo ke ntwa ha bono fa ntho o e lakatsang ha bono fa le ntho o e deserve ba bangata ba mmametseng ba deserve manyalo a matle ka lebaka la hore ha ba nke kgato o lokisa manyalo a bona a ntsa senya letsatsi le letsatsi ba bangata ba mmametseng maphelo a bona a ntsa qepa ditshiu tsa bona tsa ho phela di ntse di fokotse hobane ha ba mo ba ka ba thuswang hore ba fumane tokollo ba fumane pholo. O mametse o kgathatswa ke stroke o kgathatswa ke sugar diabetes lenyalo la hao le a qhala. A re kopane Comtech. Lebitso la ka ke Prophet David Kgeteng ke mollo ke sebabola ke molamu a tshepe ke gagaulane ke re ha o tuke mollo ha o tuke e tshogotso.